Department Chairman sa Budget Program ng Suwas Patos. Mawai, Monty Kapna, Monty, Chairman, members of the 10 legislature. Monty Kapna, Monty, Tita Kamalala, Obisyatan ko sa Yakan siya po tayo. Pwede siya, pinapagyakat bata program. Chairman Kislan sa Budget Programa. Hihinong bukon, Tita Kamalala. Kaya napagi, Homestead Public Transportation, ay naibugayan, Sumbatan, Chessie Eric, o Stano. Pagkakita, Chairman niyo ba na, Iban Sansan, ano naman ng kumutya ba? Bukan sekretaris blokot main konsol di kalangan pilihan tiga keros ya sekretaris kabung prongin kau prong mesansat sengkak kela dan terblokot orang pukoyu membenir kecil kesolen di cara mas bagi aramas main sam untuk kebenir dan kecimat sebelum marmen serawi kasarawi lah tahun bansan sarwat pasakset pasengkap ya ogaba atau buat lupung o numelan pasengkap pagi kita kamu o macam-macam ni kamu cemal kamu cememelan kamu cememor sa barman ko sa kalangan ayat ulian tiap cross harta sansal maranat ka nat sontar sonchom Jesus Christ dan gatin yeas sa ngayon anwat o wala cemor sojik Iwanan Sumbata. Dan program ng suwat kay Inuwan Puko o Iwanan Puwa pagkayan sa mga siya kabilaan ng Prote, pero po Vicky Oliver o Tita naman dati, Jowa Sandalas. Oo, Jowa Sandalas na kasanda. Monitan pacuan juga volunteeran napai bagian kubur jengkap kadalam dan kubawat pacuan tak kaula jatan yai cuma sakarata muri zola tu mungkin May Kaukilar Monkot Usun Katete kan Rangut Nitan Mia Pukor Commissioner and Country Transportation Authority Nimelan Lalapot Uyang Naikak Kors Niaitan Kakela Kapasan and Kusunet O Kusunet Akanin Wing Country O Wing Kan Kita Kapasan Pai Indonesia O Iban Nianso Forest Pucung Olororoki Tiap O Wiwia Kedoto Dokan and Wing Country Sanjay Coach and Pelin Kubri. Monitan ya Ijual Sakarata sa Wasan Ranwood Imen Buren Kalubot Sakarata Wawakan Patuyo Chaptayo Rancho Ayo Ranwood Pileo Belen Pagin on Sakarata ang tinpatuatan ng Wewe Kanilang Ijual Sakarata Wow Meron sa Buren Karagsopo Unsa ko Isoko Likan po, nanalang po, nanpili po. Uluiso po, siriso po, Taurus, nakalapkan ng Talintia,
sa pagmasay lablatan ng Italian government, national, state, o country, nga municipal government powers. Itual sa kardanwa, meron kan kukuran kaibigan kan sa pagmasay bumuso kan korusin. Pautor ito ka Speaker of the Legislature, Honorable Lambert, Vice Speaker Edwin, Florida Mikel, Chairman ng Karusi, o Honorable Members, and Bondi State Legislature case. Pautor ito ka Aron namaya, acting PTA Commissioner Mr. Jesse Henry, Lumiyan Bisitayo, Biya, kasakasan ba siya nata? Ijungal Pautor, meron sagot na mata, kay Honorable Senator Tucker Daniel, napiliyang Uriyan Speaker ang suksyon. O ijungal Pautor, Portel Corusien, wow, dito ka Shola, Wilson Panwood, nga po yan, kaulan ka pa nag-isoligan lang. Wow, biglaan ko, and piningin yung set. Kung kaya tayo kayo na masaksit, tayo nagkakyang utong, uya, kanilin na kasarawad, kantoy tara. May suot sa mga patuloy at patuwan, ito'y kapan ko pag-ranwat, manir sa kasarawad na, sansal mag-dahil kapayata. And task force in COVID-19 ang actual pagpag, yung distance, social distance. Every, yung katong hero bat will be, kami sa rin po sa cycler, pagpag-curiosity, kahit na cycler ito, after iso ito mga ngi, na iso niya, tutuwal sila kaya lang siya naman. Nagkaka ko siyang balben, social distancing, ililin ko siyang. Ibig kaping kiyang, iso wala, Mr. Panwal, o melele warag, di Dr. Bocha, iso kasalayan, nakakso sa PTA, and kasalayan makap, o iso kaparawar, para kay kacawan tayo, yung kacawan nilang ka, ng legislature, o aleti, ukur talangan ng legislature case siya ganito. Ibilmen jumalan kaya jumawin buya jumal katungong masay kisi te Sator Martin nauya PTA Commissioner Karpe toto sabon na daw pa siyang balo ni Bitcoin. Ibilmen katungen aron namayas te Mr. Jesse Henry nauya acting Commissioner PTA Anchokis polo-polo wasag siya to letra. Covid on the dog in PTA himself. What the tampan ni? Ay bilgin kami rin na nanansukan kasarakan po po kinanan kaya engkap sabi at tayo lubos kap o engkap masiyaw wasakan ng kaisay kasi muang at meron makulupulkan rin tayo por engkap sumalenti ay sumwa engkap yan sawas o kamakituloy sa konsent at PTA iyo wasan nilining anane sawas lang ay kabarapar ko na ay taging isolat ko lang ay kabarapar ko na muna sa office acting commissioner orang namanya stan kalwati isolat ko na siya kasarawiyo PTA yo orientation ka ng kapuyaw kapese ka ng kapuyaw yan so ang PTA kwenta kaleti iwo kapese o choose financial cost pwede sa kung natay Lepin nasin te, tanner net patota ang pera i-tala niyo pinag-talk na wujud ka. Nan pasal dakalat, nan mo sa certificate, nan mo sa Russian makapros. Kung apoy pintatao paros, at ang kintuitan magkukura sa itali. Pero ibigmin ka pura yan, itumal katong nere, ang kukurang legislature. Pwede, ligitan paros mo. O kuyan, ano naman nominee, kamanan lang na niya. Talakan nasa ni ito, ipatuon sa karkita, kang pitala, na ijungal patuloy, patuloy patuloy, at tatawang ka ng kapniya, ay ibig patuon kasi, na PTA Commissioner Cup, pintansyon no, men, naanasin na patuloy, at tatawang ka ng kasileta, yaw na siya ipanin. Tapos yung pinili, tutukat, o kaya nilawin, Tatawang paros sa sabon man gabi na tanong kurang taon. So doon na bot kitay, anda kan sa kawasan kita at pela tapos. Hindi pa barbar doon sabon kaya tatawag ng office paros. Kaya tanong ta bilbili ko sawas na nang suka.
at least ako na ito. Kita ang kayo na lahat. Kailangan ng Honorable Senator Parusian, kailangan ng Pilinig, kailangan ng Mr. Panuel, Mrs. Panuel, Ultran Parusian, yang ang Cabinet ng Forest Bidang Kachay, Pulisyo Wasan Ranwich, pero rin yung magsakarakat, kailangan ng And supplementary program, and so much, a presentation of certificate of appointment. Ivan Jatita, the Honorable Dr. Daniel and Kachika. Commissioner? Ini dan berdoa kita itu malu ban berdoa so kami kemudian gubernur mengumpulkan kita gubernur pilih kesalahan main depan anak-anak khusus apa atau dari mana itu kan bagi government TT divide police which governor bukan ketua blok semua itu atau ketua melakukan atau dan saya ini blok itu bangun kelak ini motomot yang dapat governor